Mbere y'uko dusoza, reka tugaruke ku gihugu cy'Uburusiya kiri mu ntambara na Ukraine guhera muri 2022 mu kwezi kwa kabiri. Perezida Putin muri uwo mwaka hari mu kwezi kwa gatatu yasabye ko intwaro kirimbuzi z'Uburusiya zitegurwa mu buryo budasanzwe, maze abategetsi b'ibihugu byinshi ku isi batangira kugira impungenge. Icyakora abasesenguzi bahise bavuga ko ibi Putin yabivuze nko mu buryo bwo kuburira ibindi bihugu kwirinda kwivanga mu ntambara yabwo na Ukraine, kuko bishobora gutuma igira ubushake bwo gukoresha izo ntwaro zirimbura. Izi ntwaro za nucleaire nibura zimaze imyaka 80 ziriho, kandi ibihugu byinshi bizibona nk'intwaro zo kwiyizeza umutekano wabyo. Ese mu by'ukuri intwaro twagarutseho Uburusiya butunze nizo za nyazo, cyangwa hari izindi nyandiko zivuguruza ibyo twagarutseho haruguru? Imibare yose y'intwaro kirimbuzi ni igenekereza, ariko ikigo Federation y'Abanyamerika y'abashakashatsi bo muri Amerika ivuga ko Uburusiya bufite nibura intwaro kirimbuzi warheads niko bazita 5977, nubwo aha harimo izigera ku 1500 zitagishobora gukoreshwa, ahubwo zigomba kwangizwa. Ubundi warheads ni iki? Warheads ni ibyuma bibika ubumara kirimbuzi butuma habaho guturika gukomeye, ari nabyo biraswa n'ibindi byabugenewe. Ese ubundi byangiza ku ruhe rugero? Ndabigarukaho mu kanya. Mu zisaga 4500 nyinshi zifatwa nk'intwaro z'ingenzi, zimwe muri zo zishobora kuraswa mu ntera ya kure cyane. Nk'uko bigaragara kuri iyi foto, intwaro kirimbuzi z'ingenzi z'Uburusiya ziri mu bubiko, hakaba n'iziri mu butaka cyangwa mu nyanja. Nizi zikurikira: misile ndengamigabane ziraswa kure, Uburusiya bufite 1185. Iziri mu bubiko ni ziri mu ibara ry'ubururu, iziri ku butaka cyangwa mu nyanja ni ziri mu ibara ry'umutuku. Misile ziraswa ku mato atwara misile ziraswa kure, Uburusiya butunze 800. Inyinshi ni ziri ku butaka cyangwa se mu nyanja, nk'uko na misile zirasa mu buryo ndengamigabane inyinshi ari izigaragara ko ziri ku butaka cyangwa ku nyanja. Ni ukuvuga nizo ziteguye kuba zaraswa. Izaraswa mu kirere, iziraswa mu kirere n'intwaro zirasa bombe ni 580. Inyinshi ni ziri mu bubiko. Izisigaye ni ntoya z'ubushobozi kirimbuzi buto, ziraswa hafi ku rugamba cyangwa mu nyanja. Gusa ibi ntibisobanuye ko Uburusiya bufite misile kirimbuzi ibihumbi ziraswa kure ziteguye kuraswa. Warheads zigera ku 1588 nizo zisanzwe, aho zishobora gukoreshwa. Nizo zisanzwe zaroherejwe aho zishobora gukoreshwa mu mbabarire. Nk'uko inzobere zibivuga, ibyo bivuze ko ziri ku bigo bya bombe na za misile cyangwa ku mato yo munsi mu nyanja. Reka twongere twiyibutse uko ibihugu bihagaze ugereranije n'ibindi. Ni ibihugu 9 bikaba bifite intwaro kirimbuzi: Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuhinde, Israel, Korea ya Ruguru, Pakistan, Uburusiya, Ubwongereza na Amerika. Uburusiya nibwo buri imbere, bufite 5977. Ni bombe zishwanyaguza kandi ziba zifite ubumara buba buzamara igihe kinini. Amerika ikaba ifite 5428. Ubushinwa bufite ibombe 350 za nucleaire. Ubufaransa ni bombe 290. Ubwongereza ni bombe 225. Pakistan ikaba ifite 165. Ubuhinde ni 160.
Israel ibarirwa muri bombe 90 naho Koreya ya ruguru ikabarirwa muri bombe 20. Ibi biva muri Federation of American Scientists, ni ishyirahamwe ry'abashakashatsi b'Abanyamerika. Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Amerika n'Ubwongereza biri mu bihugu 191 byasinye amasezerano yo kutongera gukora izindi ntwaro kirimbuzi azwi nka Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT cyangwa se TNP. Muri ayo masezerano bagomba kugabanya warheads, no kuvuga ya mitwe ibirimo ubumara ari nayo iturika ahantu hagashwanyagurika. Ngizi warheads zigomba nibura kugabanywa mu bubiko, kandi mu magambo biyemeje kuzica burundu. Aya masezerano yagabanyije umubare w'izo ntwaro ibyo bihugu byari bifite kuva muri 70 na 80. Ubuhinde, Israel, Pakistan byo ntibyigeze bijya muri aya masezerano. Koreya ya ruguru nayo yavuyemo muri 2003 igeze kubigarukaho. Reka dukora ikigereranyo cy'uko izi ntwaro kirimbuzi zihagaze ku isi. Hafi 1/2 ku kigereranyo cy'intwaro kirimbuzi ku isi ziri mu Burusiya, 7 ku 10 n'intwaro kirimbuzi ku isi ziri mu bubiko bushobora gukoreshwa mu bigo bya gisirikare cyangwa mu mato yo munsi y'inyanja. Intwaro nk'izi 2,000 za Amerika, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza zihora ziteguye kuraswa. Israel nicyo gihugu cyonyine muri 2009 kitigeze cyemeza gahunda yacyo yo gukora intwaro kirimbuzi, ariko cyemeje ko gifite warheads kirimbuzi, no kuvuga iyi mitwe iturika. Ukraine ntabwo ifite intwaro kirimbuzi, nubwo ibishinjwa na Perezida Putin nta gihamya n'imwe ihari yigeze igaragaza ko izitunze. Ese ubundi izi ntwaro zifite ubushobozi ki bwo kurimbura? Intwaro kirimbuzi zikozwe mu buryo bwo gusenya by'ikirenga, ni urwego rwo gusenya mu gihe zatewe ku bintu bitandukanye, birimo ingano y'umutwe w'intwaro. Reka tugaruke kuri iyi ngingo gato. Urwego rwo gusenya izi ntwaro zigezeho guterwa n'ibintu bitandukanye cyangwa se impamvu zitandukanye. Ni impamvu 3. Impamvu ya mbere ni ingano y'umutwe w'intwaro ari wo warhead. Umutwe w'iyi ntwaro niwo ugaragaza cyangwa niwo ugena ahantu hagomba guturika. Ingingo ya 2 cyangwa impamvu ya 2 ni ubutumburuke yaturikiyeho uvuye ku butaka. Impamvu ya 3 ni imiterere yaho yarashwe. Ese ni gute ahantu hangirika kubera iki gisasu cya kirimbuzi cya kilotoni 100 nibura kugera kuri kilometero 1.8 ni hafi ibirometero 2? Igisasu kiba gishobora gusenya mu buryo bwa burundu kugera ku birometero 3. Igisasu aho gitewe haba hashobora kwangirika gukomeye cyane, naho igisasu kugera ku birometero 5 uvuye aho gitewe haba hashobora kwangirika gukomeye, naho kugera ku birometero 8 ugereranije naho cyatewe haba hashobora kwangirika. Ikibumbe cy'umuriro gisenya inyubako, ibintu n'abantu. Imvumba z'icyo gisasu zo guturika ziteza impfu, inkomere no kwangirika kw'inyubako. Radiation cyangwa se radiation zitera kwangirika k'uturemangingo tw'umubiri, zigatera indwara zivuye kuri ubu bumara buba buri muri iki gisasu. Ari byo twagarutseho ko muri Hiroshima na Nagasaki ibi bisasu bimaze guterwa n'ubu haracyari ingaruka zabyo ziturutse muri bwa bumara.
ku bana bavuka. Ingufu zo gutigisa. Ibi bisasu biba bifite ingufu zo guteza umutingito ku birometero byinshi uvuye aho cyaturikiye. Ibisigaswa ni ukuvuga umukungugu wa radioactive n'ibintu bigwa hasi iminota nibura 15 nyuma yo guturika, nabyo ubwabyo bitera indwara. Gusa na warhead ni ukuvuga umutwe w'iki gisasu nto kurusha izindi ishobora gutera impfu nyinshi n'ingaruka nini mu gihe kizaza. Ni ukuvuga bombe ifite warhead ntoya n'ifite warhead nini zose zifite ububasha bwo gutera impfu nyinshi kandi no gutera ingaruka nini mu gihe kizaza, ariko bakavuga ko warhead ntoya ariyo ifite izi ngaruka zo guteza ibibazo mu gihe kizaza, harimo n'izo ndwara ndetse n'impfu ndetse n'ubumuga. Bombe kirimbuzi yishe abantu basaga 146 i Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yapimaga kilotoni 15. Ni ukuvuga ubusanzwe kilotoni imwe ni toni 1000, ni ukuba na 15 ni ukuvuga ko ari toni 15,000. Kandi warheads zo muri iki gihe zishobora kugira kilotoni zirenga 1000. Ni nkaho nta kintu cyarokoka ahantu haturikiye igisasu kirimbuzi nk'iki. Nyuma y'umurabyo hakurikira ikibumbe kinini cy'umuriro. Ndavuga iki gisasu gitewe hagaragara umurabyo uhuma amaso, maze hagakurikira ikibumbe kinini cy'umuriro no guturika guhambaye ushobora gusenya inyubako zikomeye n'ibikorwa remezo mu ntera ya kilometero nyinshi. Intwaro kirimbuzi zo kwirinda ubundi bisobanuye iki? Ingingo yo kugira intwaro nyinshi kirimbuzi nk'uko nabigarutseho ni ukugira ubushobozi bwo gusenya burundu umwanzi, bityo ntabe yatekereza no kugutera. Ijambo rizwi cyane rikoreshwa kuri ibi ni ukubasha gusenyurana cyangwa mutually assured destruction bita MAD mu mpine. Nubwo habayeho kugerageza kenshi ibisasu kirimbuzi no guhora bahindura imiterere yabyo n'ingufu zo gusenya, izi ntwaro ntizirakoreshwa na rimwe mu mirwano ya gisirikare kuva muri 1945. Politiki y'Uburusiya yemera ko izi ntwaro zigenewe gusa kwirinda, ikavuga ahantu hane gusa zakoreshwa habayeho. Ahambere ni ukurasa misiri iraswa kure itumbereye ubutaka bw'Uburusiya cyangwa inshuti zabwo. Ni ukuvuga aha hantu hane mbere yuko nkomeza ku ha kabiri, ni igihe ni ahantu Uburusiya bushobora guhera burasa izi misire. Aha kabiri ni ugukoresha intwaro kirimbuzi cyangwa izindi ntwaro z'ubwicanyi bukomeye ku Burusiya cyangwa inshuti zabwo. Aha gatatu, igitero gikomeye ku kigo cya leta cyangwa cya gisirikare cy'Uburusiya gihungabanya ubushobozi bwabo bw'ingufu kirimbuzi. Aha kane ari naho hanyuma ni ugushotora Uburusiya ukoresheje intwaro zisanzwe zemewe mu gihe kubaho kw'igihugu bigeramiwe. Iyi ni PBO Entertainment TV. Ese dukwiriye kugira impungenge? Ibyago by'intambara kirimbuzi byariyongereye, ariko kubishoboka byo biracyari hasi. Uyu yitwa Gordon Corella, umwanditsi wa BBC ku by'umutekano, niwe ubisobanura. Nubwo ibyavuzwe na Putin byaba ari ukuburira gusa, bitarimo ubushake bwa nyabwo bwo gukoresha izo ntwaro, buri gihe hari ubwoba ku ruhande rumwe rwibeshya ku byo urundi rutekereza, ibintu bikagera kure. Uwitwa Ben Wallace ni minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza muri iki gihe muri 2022, yabwiye BBC ko nta mpinduka barabona ku miterere isanzwe y'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Ibyizo ntwaro bikurikiranwa hafi nk'uko inzego z'ubutasi zibivuga.
Gordon Corella avuga ko ibyo Putin avuga bishobora kuba birimo ukuri, kimwe n'uko ashobora kuba ari uburyo bwo gukangata kugira ngo ibihugu bindi bikomeye bifite ibi bisasu bya nucleaire bidahirahira bitera Uburusiya. Nawe ubwe azi ingaruka z'ibi bisasu, nubwo abitunze ari mu bantu badashobora guhirahira babikoresha. Akomeza avuga ko iki gishobora kuba ikimenyetso cyo guteza ubwoba bindi bihugu. Uyu ni umunyamakuru ushinzwe ishami ry'umutekano kuri BBC. Akomeza avuga ko ntabwo bisobanutse mu buryo bwuzuye nk'uko abasesenguzi b'iburengerazuba babivuga. Abategetsi bo mu Bwongereza bo bavuga ko ibyo Putin yavuze bidahuye n'ibyo bo batekereza mu rwego rwo kwitegura kw'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Bamwe bibaza ko Putin yasobanuraga kuva ku rwego rwo hasi cyane rwo kwitegura bikajya ku rwego rwisumbuyeho, ni ukuvuga urwego rwo hejuru, no kuba izo ntwaro zishobora guhita zikoreshwa n'igisirikare. Ariko ibyo byose nta cyizewe neza, gusa buri rwego rurategura izo ntwaro kuba zakoreshwa. Abandi benshi ariko babona ko ibyo yavuze ari nko kuburira rubanda, ariko mu by'ukuri bitarimo umugambi wo gukoresha izi ntwaro, mu gihe Putin azi ko ibi bihugu by'iburengerazuba nabyo byahita bizikoresha. Ibyo ariko ntibyari bisobanuye ko nta byago biriho, kandi uko ibintu bimeze binakurikiranwa bugufi cyane. Putin akoresheje imvugo izimije kurushaho, yavuze ko ibindi bihugu n'ibyivanga mu mugambi w'Uburusiya bizahura n'ingaruka bitigeze bibona mbere. Ibyo byasobanuwe nko kuburira NATO cyangwa se OTAN, mu muryango uhuza ibihugu 32 bigamije gutabarana mu bya gisirikare, kutibeshya yinjira mu mirwano muri Ukraine. Gusa NATO kuva mbere yavuze ko ibyo itazabikora kuko izi ko byahita bitangiza imirwano n'Uburusiya ishobora guhinduka intambara y'intwaro kirimbuzi. Kuburira Putin yatanze muri icyo gihe muri 2022 mu kwezi kwa gatatu kwari kwahuranyije kandi kugenewe rubanda. Kubera icyo ubundi yaburiye aba bantu n'ibi bihugu by'i Burayi. Putin yavuze ko ibyo yabivuze kubera amagambo ashotorana. Ibiro bya Kremlin byavuze ko byavuye ku magambo y'abategetsi b'iburengerazuba barimo ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss, wavuze ko hashobora kubaho kurwana na OTAN. Abandi bategetsi iburengerazuba bo bavugaga ko kuburira kwa Putin kwaje kubera ko muri Ukraine byarimo bigenda uko batabiteganyaga. Bashobora kuba yarakerensheje ukwihagararaho yateganyaga ku urugamba muri Ukraine, kandi ko yasuzuguye uburyo iburengerazuba bakwishyira hamwe mu gufata ibihano mu kumusubiza. Ibyo bikaba byamugeza ku gukoresha izindi nzira no kuvuga ibikomeye. Umujenerali waherukaga kujya mu zabukuru yabwiye uyu mwanditsi Gordon Corella ati, iki ni ikimenyetso cy'umujinya no kurakara kubera uko ibintu bimeze. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas-Greenfield yavuze ko ibyavuzwe na Putin ari imwe mu mpamvu ze zo guhishingira intambara ya Ukraine, maze agaragaza ko atari we washotoranya, ahubwo ari we wari wugarijwe akeneye kwirengera. Bibutse ko ibi byavuzwe muri 2022. Ubundi buryo bwo kubona ibi bintu ni uko Putin afite impungenge kubera imigambi yo guha Ukraine intwaro, akaba ashaka kuburira iburengerazuba ngo badakomeza ibyo bikorwa. Ubundi kubibona kuriho ni uko Putin yari yatewe umujinya n'ibi bihano yari yarahawe. Yavuze mu ijambo rye ko bigamije guteza imyivumbagatanyo no gukuraho ubutegetsi bwe, ariko ubutumwa bwe muri rusange basaga n'ubwo kuburira OTAN ko niyinjira mu ntambara ibintu bizamera nabi kurushaho.
ibyago biriho ubundi ni ibihe? Ibyago bikomeye kurusha ibindi. Nubwo ibyavuzwe na Putin byaba ari ukuburira gusa bitarimo ubushake bwa nyabwo no gukoresha izi ntwaro, buri gihe hari ubwoba uruhande rumwe twibeshya buri gihe ku rundi ku byo rutekereza. Impungenge zindi ni uko Putin afite abantu bake iruhande rwe bashobora kumubwiza ukuri. Bamwe batinya uko babona ibintu bigenda biba ibidasanzwe, bagatinya kubimubwira. Hari n'abizeye ko mu gihe yatanga amabwiriza arenzeho, abandi bo hasi ye mu butegetsi bashobora kudashyira mu ngiro amabwiriza ye. Ubwoba bw'intambara y'intwaro kirimbuzi bwariyongereye, ariko ibyago kwibaho byo biracyari hasi, binatewe n'ariya masezerano ibihugu byasinye. Ese ibihugu by'uburengerazuba byabikozeho iki cyangwa bibikoraho iki? Kugeza ubu leta z'iburengerazuba zikomeje kwitonda kugira ngo amagambo cyangwa ibikorwa bitarushaho kuba bibi. Ingabo za Amerika ziri mu gihe ziba ziteguye kizwi nka DEFCON. Gusa kuwa mbere cyari icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa gatatu 2022, uwitwa Jen Psaki ushinzwe itangazamakuru muri White House icyo gihe yavuze ko nta mpamvu ziriho zo guhindura urwego rwo kwitegura kw'intwaro kirimbuzi. Ubwongereza bwari bufite intwaro kirimbuzi mu mato agendera munsi y'inyanja, gusa bushobora kutagira icyo butangaza ku mugaragaro mu kwirinda kuzamura umwuka mubi, berekana ko ibyavuzwe na Putin byahawe agaciro kanini cyangwa igikorwa gishobora gutuma Uburusiya buhita busubiza. Abategetsi mu by'umutekano w'iburengerazuba bavuga ko ibiriho ubu atari amakimbirane y'intwaro kirimbuzi kandi bidakwiye guhindukayo. Nahansoreje, ndabashimira kuba mwanteze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Bill. Amakuru yo nakagaruka n'ibiganiro kuri PBO Entertainment TV. Ndabashimiye, ciao.